Tubat. Dunia kadu metuha sino kadu mupasat lamon ni tanda-tanda panggiro nyen kam tubat. Dang sampai haga lupa ingok badan perlu di dunia mak mesaka kapapai haga laju. Mak tuha mak mengura sunyin haga mati. Mak pandai kam waktuna say perlu buka kaki. Dang tunai mudah bangga mana badan munyayan. Mak jadi sakutan na ajal mak milih disan. Lain say lain ruwa pihaga tipu bilang. Umuk lagi mengura bagian menamulang. Sino mula dang lupa cuba pai tima menung. Kadu kari kudaya ki malaikat so nyusung. Api mawat terasa angon mak sampai disan. Lain kudo tedaya cuba penyin konihan. Kikira lagi lupa ajo kadah panggiro. Lupa badan sedia sejak guai ingingo. Mahap kimak berkena jama sunyin puari. Nasihat kaga dija lain ki ngaguhui. Sekedak nihahija cacuti tislomi. Mangdo tupuh tapa kitu pakai ni diri. Lambar 5 April 2023. Azwar Halim Putra Barnas, Makanai Kidung Seti, Serupuk Barnas, Belalau, Lampung Barat.